I just traveled from Harare kusvika kunoku. Some of you mogona kubvunza kuti Hasta wazviitirei. Izvezvi video rino ndikurigadzira muna 2025 muna December because pane magoals andaseta for next year. If I don't achieve these goals by the end of 2026 next year, my whole life will be a failure. Ya timu yakabayiwa tiri mukati muno. Yana this is Prince Waglinting. Eyo Marungoni wanzi wacha style maira se yobe adol ma Kuchiredzi. We are going to Chiredzi. As you can see, we are at the highway. The cars are moving at 90 kilometers per hour right now, and it is raining. We are going that construction vehicle, get the brake, at the turn. Yeah, that is what is happening. So Christmas ma one, ayakapenga. Kurunakitsa. Jenny no nakitsa. You can't. Guitar is the only way to go. Saka wacha style turi chitakuda kudya manje. Murema. Walking down the mall. I bet teach me how to score a goal. So to make this video interesting and Hasta being an interesting person that I am, nichagadzira video rino ndiri pakati apo pemvura. And guys, I don't recommend this. You mustn't swim muri pakati pemvura dzamusingazivi. Panogona pakati pane makarwe kana pane zvimwe zviya zvisingatauriki zvechivanhu zvoteka zvitaura tinogona kungonzi saka want to testing like Jump G! Watch it late. Yeah. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. The first aim of 2026 is 100,000 subscribers. I believe within 2026, Hasta TV, the brand, is going to have 110,000 subscribers on YouTube. Even if it's 2025, at least can about 100,000 subscribers. Bandukuzoti, Tichaita. Ndoda kuti zvese zvanchataura panapa. Ndoda kuti mugoita look back to this video. Ndio kuti Hasta ndeapi ma-aims awa achieve so far pachapera 2026. Video rino richange riri public. Ndakatadza kuma-achieve ma-aims ese. Ndinyatsozoti hapana pandafaila. Ndaita uchopu. And the second aim, Hasta TV, the brand, ichange ine motor ye Hasta TV. Not my personal car, but motor ye Hasta TV, the brand. I don't know how I'm going to purchase the car because ndakatarisa ndizoroma price motor I do. Down in the deep of my mind, I cry for you and you're always inside. Down in the deep of my mind. I believe if you pray hard, if you work hard, you can achieve anything of your widest dreams. That is what I'm going to prove in 2026. We want to have at least one employee for Hasta TV. Can takasawana one employee anondibatsira ku editing because ini ndoda kunyatso deliver editing yakapinga ma videos kuti aramba ari unique zvamunogara muchindoona ndichiita. Takasawana one employee, at least a manager for the Hasta TV brand. And one of my aims ndekuti toda kugadzira YouTube studio rakapenga because vandogara muchiona muchikomenda muchiti Hasta pano paunoshutira mavideo pakapenga saka toda kugadzira rakapenga futi. Hasta TV ndofunga iwe pandochisa pando ndokufunga